ubushobozi bw'uburozi n'ibipira hano nyene mwami ukubohoka kwawe kuze mwami indwara z'umwasi zipfe kandi nk'uko wabigabire abari kubikora abantu baguhungireko kandi ugize ibiganza imbere yawe bazanye imitwaro kuri wewe ni mu izina ryawe ngera twatuye ku bato bawe ukuri Imana ikiza ukuri Imana itabara ukuri Imana iruhura rati amahoro rati ubuntu bwawe imitwaro yose yatondaguwe n'itashoboye kuvugwa abafite ibyabo byagenze nabi abafite ababo bamerewe nabi abamerewe nabi bagenda ubwabo Yesu